abatura babire bemerera amahanda bakwasira ebitaji hamwe na n'ebishano by'omunyishenjero wabo nk'akamanyiso ka rukundo. Aba berundanira aha cyayi cya Bwoga Primary School kandi nkuyanja y'abantu eyeteraniraho okwereberanaga babeshongozi nka Sister Charity Bisisi no Wakatemba hamwe n'abandi ababire baroho kushemeza abahagizi. Icyo kubanza kandi cyakebembere bindi ababona baryaha mwarebe ijaha obariremo naho narebe umwijuke bona bakorwa Radio West twena tu products ba Radio West turi ahabwo mukago kandi ahabwe kinihiro rwigura mpata imyaka 25 Radio West eri kujaguza Tonganya stande zalenda birunze turanenda uzamakura Kakushabe kuzagwaso muhanji kurija turere kwati Omnyishenjero mwijuke nagira ngo najagumizamo butareka okurwanira umuntu wa burijo. Mwijuke natsinda tokubasa kugira ngo ngwago ko mwene tuwawe ngo washangana bamuhamba ngo hinguro gende tokubasa icyo basikecho ngwako ko entity yawe washangana neito muguha ngo hinguro kore ki nyoni indwaniro ugabe bw'abantu n'indwaniro n'indwaniro indwanira obugwaje ogwashabira abatura obutahwamani nyonkareba nto nimfa uzima nakireba ko nkanga kimanya ruhanga yakwemerera honoshi akwankanjwe sapuri yanjye kanjiro mara ni n'umushahara bagwanje umushako Honorable Mwijuje Francis akatungo bufuto mu kwezi kwa gatanu umwaka w'2024 aha Kereziya yarwanya amabane obuyabira yesurwe kutaho mu nshonga zita karye Kereziya eji amakuru agagasha kwa Elachiza.